ke balai pada kadai ya ke notification ke kesokan jelah kalau penik ho ada kacat kani kami subat mai hati pol berada gerak seperti kani kesokan jelah nama kadisi department kalau penik ke notification ada hudson bat kalau hak segi tenat terikam sorkar pedeng barok bat ko ongkum ni kilu nu barjela ubat tap tandar ban khai ban patek don kam ya kacat aisyah ubat tap tandar Wila penpa pakipon gelagap kani kalau babak lah kabayel ba berwarna kasih bensam. Bat ngila ong kepentang benungkong. Balai ke DCA department kawan tukelar dia katam dengan sponsor. Laga dalam kam at ni kanu notification hak badai arteri. Kadai banwan nak ada sponsor hi. Kerang bakal nunggan kata kaji songcuk bakal aja mau buat balang katam begini basyong hak ini central department. Mau kita bahas pada. Nah kalian menjogi ngila ong gua District Council kariban penduk ya kaneka notification aja kacap kariban penduk but kariban pelong mandatory ba unu beri uba apply kita dan udah bandan ru ya kawai ke dokumen angkat trading license dan council padahal argumen bangla ari but di sini mana yang ba ban apply kata dan is not a trade tak argumen dengan lego jongi kadang ke end result kariban khai ke ke end result kariban khai ladau yo ya ketua tendar kai but let's say lara ulak yo ya kata darah kati yo udon yang kata jumut pada em dengan la men challenge dengan yo ya kata license itu tu la men challenge apa kai ke sini te yo ban simplify ban pensuk ban penbaik bandung kumar jumut kino kumar jelak yo kata darah kidi bandon ya kata trading license apa kata district council but lada kimdan ya kata bidding document joki they will reject Bakin melak ban kursi camat banjo ya kah kam khai hane ko kajela ka jami kini di gimat kiba light li mulai ya kan siam bat bor light li lang basiso bat ni kimi di bengin sayo i ikam na kalian kan sekau halor di gimat kiba nilai ekra bagi kita